Egun on guztioi eta eskerrik asko gaur prentsaurreko honetara etortzeagatikan. Lehenik eta behin nire eskerrezkoin dauden bi lagunak aurkeztuko dizkizuet, batetikan Aitzol Arroyo, Hondarribiko historialaria, eta Aitor Azurki, kazetaria bera. Biak ere memoria historikoaren lanketan ibilbide bat egina daukatenak, erakusketak antolatu izan dituzte, libururen batera publikatu izan dute, eta nahiko ibilbide luzea badaukatela Gipuzkoako memoria historikoaren lanketan. Gaurko honetan, prentsaurreko honetara deitu dizuegu, lanildo berri bat edo jorratzen hasi gerelako, ikerketa lerro berri bat, eta da brigadista nazioarteko nazioarteko voluntarioarena, voluntario internazionalistak. Guretzako, agian, segurazko danontzako ezaguna izan da nazioarteko brigadisten kontua, baina izan behar dugu brigadistak beranduago sortu zirela. Orduan, kasu honetan ezin dugu brigadistez hitz egin, baizik eta nazioarteko bolondresez. Datorren urtean badakizuela 80 urte betetzen direla, Gipuzkoan gerra zibila bizi izan genuenetikan. Hasierako momentutikan Gipuzkoa Bizkaiarekin batera, errepublikaren aldeko, alde azaldu baziren ere, egia da, Gipuzkoan sartu ziren, indarrez sartu ziren, batez ere, karlistan aparrek eta, 2 hilabeteko epe oso labur horretan, Gipuzkoa guztiz eskuratzea edo ia guztia eskuratzea lortu zutela, kenduta, intxorta, eta Gipuzkoa eta Bizkaia arteko muga inguru horretan geratu zela frontea, 37an erori zen arte, baina ia Gipuzkoa guztia lehenengo 2 hilabetetan erori zen frankisten esku esango dugu horrela. Datorren urtean esan duten bezala 80 urte betetzen da, gerra bizizan genuenetikan, eta pixkat urteurren horren inguruan ari gera hainbat ekimen martxan jartzen, hainbat ikerketa lerro, hainbat ekimen datorren urteari begira, eta memoria esaten dugun bezala beti, memorian fruituak jasotzeko bouzta denboraz landatu behar da, memoriako lanak ez dira, ikerketak ez dira egun batetik bestera egiten, atzetikan ordu askotako, hilabetetako edo urtetako lana egoten da, ikerketak artxiboetan, testigantza jasotzen, materiala piltzen, eta orain landatzen duguna, gure asmoa da, datorren urtean, 2026an, 80. urteurrenarekin batera, bouzta jasotzea, ezta? Gure asmoa da gai honen inguruko liburu bat kaleratzea, baina, esan duten bezala, orain ari gera lanketa honi edo honekin hasten. Gaia guztiz berritzailea da, orain arte ez da apenas ezer ikertu gai honi buruz, voluntario internazionalisten ingurukoa. Esan duten bezala, 2 hilabeteko epean Gipuzkoa erori zen frankistan esku, orduan, bapatean sortutako, planifikatu gabeko, batzun aldetik amintza, bapatean harrapatu zituzten gerra baten, pentsatu daiteke, ezala denpora askorik egon, nazioarte mailan bolondresak antolatu eta Gipuzkoara, gerra zegoen leku batera iristeko. Beti uste izan dugu oso kasu konkretuak, oso bakanak izan zirela, nazioartetik etorri ziren bolondrez horiek, baina ikerketa hau abiarazi dugun momentutikan, konturatu gera uste baino presentzia handiagoa zutela, beste behin ere esan dut, bolondrez edo voluntario internazionalista hauek, eta momentuz behintzat 100 gora identifikatu dira, herrialde desberdinetakoak, gutxienez Europako 6 herrialdetatik etorri ziren, eta ideologia oso ezberdinetako jendia zan gainera. Nik hitza Aitorri eta Itzoli pasatuko diet, bereiek ari delako ikerketa egiten, eta bereiek emanalko digute xehetasun gehiago, pixkat zeintzuk izan ziren, orain arte identifikatu dituzten pertsona horiek, ze perfiletakoak, nondik etorri ziren, zein izan da pixkat bereien ibilbidea, badaude bizitza historia oso interesgarriak direnak, emakumeren bat ere azaldu da, eta hori guztia beraiek azalduko dizue xehetasun gehiagorekin. Igual euskaraz egin dut, gazteleraz labur bada ere, kortetxo bada ere. Hoy os hemos convocado en el marco, el año que viene, el año 2026, se celebra el 90 aniversario de la guerra civil, del inicio de la guerra civil en Guipúzcoa, y dentro de esa efeméride estamos organizando, sembrando desde ya distintas iniciativas, líneas de investigación y trabajos para recoger el fruto el año que viene, el 2026, porque siempre decimos, los trabajos de memoria requieren su tiempo de investigación, de trabajo en archivos, de recogida de testimonios, de recopilación de materiales, y suele ser un proceso largo para luego poder recoger la cosecha, para decirlo de alguna forma. El tema de los voluntarios internacionalistas en Guipúzcoa, en la guerra, es un tema totalmente desconocido y novedoso. Hasta ahora yo creo que nadie lo ha investigado
y pensábamos que no sería un tema de tanta relevancia, porque al Guipúzcoa caer en escasos 2 meses desde el inicio de la guerra, pues pensábamos que tampoco dio tiempo, ¿no?, a que voluntarios internacionales se organizaran y vinieran aquí en plena guerra, porque no era fácil tampoco entrar. Y pensábamos que eran algunos casos aislados que se conocían, pero tampoco había mucho más información. En cambio, en los primeros meses que ya llevamos investigando, pues han aparecido muchos más casos de los que pensábamos. Ya, estamos iniciando, digamos, esta investigación y ya hemos identificado más de 100 combatientes voluntarios internacionalistas. En cuanto a procedencia, venían por lo menos de más de 6 países europeos y de muy distintas ideologías políticas también. Han salido o están saliendo historias muy, yo creo que hermosas, desconocidas, alguna mujer también tenemos, y bueno, yo creo que les voy a pasar la palabra a Aitor y a Itzol, porque ellos os van a poder dar muchas más informaciones, que creo que es lo que os va a interesar más de lo que os pueda decir, pero bueno, que decir, pues eso, que estamos iniciando una nueva línea de trabajo y que el objetivo es publicar un libro de cada año que viene, al año 2026, que es la efeméride del 90 aniversario. Y el objetivo de la rueda de prensa de hoy es hacer un llamamiento a la sociedad guipuzcoana para que si conocen algún caso cercano, en su casa han oído hablar, tienen alguna documentación, alguna fotografía, alguna información, pues para que se pongan en contacto con nosotros, porque pues cada una de esas pistas que nos puedan ofrecer pues puede ser un nuevo hilo del que podemos tirar y conseguir seguramente pues más, ¿no? Pues llegar a más historias. Eta horrela, besterik gabe, igual Aitor, hasiko gara. Eskerrik asko denoi etortzearren, eta bereziki eskerrik asko Joan Ganbarari, erakutsi duen sensibilitateagatik, erakutsi duen, konpromisoagatik oroimen historikoarekin, Gipuzkoarron oroimen historikoarekin. Proiektu erakutsi genionean, aurkeztu genionean oso argi ikusi zuen hasieratik, orduan, hemendik gure esker ona eta eskerrak eman dizkio gori lehenik eta behin. Bigarrenik, proiektua nola hasi izan. ¿Cómo comenzó el proyecto? El proyecto se inició hace muchos años, por un libro que publicó Miguel Usabiaga, el escritor. Es una novela histórica en la cual, se llama Flores de la República, en la cual, ya se habla de estos primeros voluntarios y voluntarias internacionalistas. Eta, hori zotzen nolabait zaterren niretzat pista moduko bat, ezta? Bere garaian, izan zen bide irekitze bat nolabait esatearren. Bide horri ekin genion, Aitzolekin 2019an erakusketa batean antolatu genuen, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera Koldo Mitxelenan, eta bertan, Salamankan ikertzen ari ginela, izenak agertzen zitzaizkigun, atzerritarren izenak azaltzen ziren bidera, berriz ere urratu genuen bide txiki horri, horretan azaltzen ziren izena bizen asko. Gu beste ikerketa batzukin ari ginen, eta bintzat izen horiek apuntatu genituen. Pero pasaron los años, se presentó la exposición, vino el COVID, se paró todo y nos dimos cuenta de que nadie trabajaba, nadie se estaba encargando de esta línea de trabajo, ¿no? De esta línea de investigación. Hasta que, investigando y siguiendo un poco la pista de algunos voluntarios y voluntarias, di con el libro de El hijo de Stoucha. Stoucha es la única voluntaria, de momento, que tenemos documentada. Esther Silverberg, posteriormente os comentaremos más sobre ella, pero su hijo había escrito un libro en francés, Stoucha se llama, su hijo es Georges Weissant, y ahí es donde nos dimos cuenta de que esta mujer tenía una historia fascinante, ya solo en Euskal Herria, Gipuzkoa, Bizkaia y Araba, porque estuvo en los 3 territorios de la Comunidad Autónoma Vasca, Nafarroa obviamente no, porque fueron tomados por los fascistas rápidamente, y Iparralde era parte del Estado francés. El caso es que en la Comunidad Autónoma Vasca, pues tiene un periplo muy combativo y es un poco la punta de lanza o el inicio de todo este proyecto. Pixkat azaldu nahi genizuen nola ekin genio, noain dela urte batzuk honi guztiari, ezta? Eta gaur aurkeztuko dugun proiektu hau, esatearren da, hasiera bat, besterik ez. Hasiera bat da, gero dokumental bat etorreko delako, aipatu dizuegun George Weissanten liburu ere bai itzuliko degulako Alberdaniekin, hor ari gara hainbat gauzetan, ezta? Baina, iturburua hori da, horrela hasi ginen, así comenzamos hace bastantes años,
pues tras la pista de estos voluntarios y voluntarias e internacionalistas, que tal y como ha comentado John Gambra, no se pueden llamar brigadistas, no creemos, porque las brigadas internacionales vinieron posteriormente, ¿no? Esas brigadas ya mitificadas como por la batalla de la defensa de Madrid, Barcelona, la despedida de las brigadas y tal, eso vino después, pero sí que nos dimos cuenta de que había que hacer hincapié también en estos brigadistas, mujeres y hombres, que vinieron aquí también los primeros días, ya en agosto estaban aquí, el 8, 10, 12 de agosto ya estaban aquí, cosa que nos pareció ya sumamente interesante e importante. Orainak ikerketari dagokionez, Aitzorek aipatuko dugu pixka bat nola goazen. Aitzor, nahi bezu zurea da hitzan, esplikatu pixka bat, mesedez. Egunon denoi, eskerrik asko etortzatik, eta, Aitzorek esan duen bezala, nik ere eskerrak Joni, bere apustu pertsonala egiteatikan, eta gaurkoan egin duzun testu inguru historiko osatu horregatikan ere, bintzat kokatzeko balio digula, ez? Biek aipatu duten bezala, gaiak badu inedito edo behintzat ikuspuntu berritzaile bat, gaur egunia jorratu gabe dagoena, topa ditzazkegun artikulu bakan batzuk, bai Vargas Alonso gila duela 20 urte ikerturikoa, Voluntarios Internacionales en Euskadi delarikoa, bertan berak 60 eta 80 bitarte kuantifikatzen zituen, kontu hartutak Gipuzkoa, eta batez ere Bizkaian, asesore sovietiko eta kanpoko pila bat etorri zilarikan, baina hori kenduta, ez zegoen osotuta edo behintzat bai ikusten genuen utxune bat hor, lerro edo ikerketa lerro hori hortikan tiratzeko, ezta? Eta aipatu dugun bezala, ikuspuntu berritzaile honek ere ematen gaitu, beste edo ezoiko diren artxibotara, normalean, aipatzen da, Salamankoko artxiboa izaten omen da, gerraren inguruan estamentu nagusi bat,